The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. बाहर का आदमी आता है ना अलग अपना नहीं चाहिए आपका कंपास में Ki dikhot janga sang HNOF Western Zone na Ripoy District. Henin kasngi kilalit banjurip ya kishanong kibran hakitan kaput janga jila Meghalaya mat ka jila kwa Marjan kata ka jila Assam halor ka jingnang bon jang kibru kibawan syong buhay hagite ginjaka. Ya gani ka kunhun ki dikhot ka sang HNOF na Western Zone kilalit sikiti kishanong kaput lailam do bat tebor thongni ubriu secretary ka sang na Western Zone uba kemen lang rani uba confirm jamu Hagajing central lang ki dikhot bat kinong ilam na gisnat trikam paper ketika seng na ketika time. Hagaju singi ke seng galalik ru bani kendu yaw officer in charge ke anti infiltration check gate kepada hayo mauro bat kala airu da kantor khas ke polongkum gejing kentu yigi bor polit ban nang pen bha shushu yigi jing trikam jongki madru bandon ke jing trilang nak benta ka bit ka biang jong jelah. Shushu ki dikhot jong seng kala buru yigi jing kentu yigi nong ilam shnong kam tam ki shnong ki badan na ki shnong kaput ban long ki berpikir bahabat ban pet perman ya ke jingwan jong ki briu ki banabar ha ke dur jong ki nong sawai ki nong bela bat kumta terter nak liang ka HNYF Western Zone ki nong ki kam bat na ki kisi member ki jangi bat ki member nak liang jonga kumbu secretary jong ka Western Zone bat di presiden adikni ya ka Jirang Circle bat di presiden jong ka Umrut Circle ni don lang ne pangkat lang ban kini number ini nak lihat ke HNYF Iwan ka ne ka jaka ya ke ba ni sko ha kini ki por ha kini ka por ba menta ba nak liang jong kini ki illegal migrants ki ba wan bandrung kertap sagi jela ka jongi ya ke ba ki ele bandrung la ki bomde ki nong sang jong ka di India ba ki bomde ki nong sang jong ka Assam menuju Ong Bangladesh di Bangladesh. Jadi ini keturunan haji kubur di India yang kepada Dokter Assam kala terlihat kerat dan kala be yaki bagi cak mencong. Nama kata itu bagi ini ki kamwe komde ki try kata ki try dulu yang kepada Iwan yang ke Bandung saya kena ke jela ke sini Kiale baru sebenarnya kerja lah ketemu dan nama kata yang kalian ketemu kemudian HNYF ini adalah bantuan mencek ya ki haji kan ya kebagi pisang mereka pun kaji ya untuk ini dan yang juga HNYF bagi dan untuk area Jirang nama kata yang lawan teknik saya katakan dari lembah kaji tiap kejengki ya kebangiwan sebenarnya jaka nama kata kilayu ya keba kan makin dan sur kata dan nomor petang iwan hanya apa anti hanya apa yomoro kepada ka anti filtration kepada mencek ya di barung bani bat nilayu ban buk kata itu ya isar bahwa dai ya kan jingurung jingi jengki disebah ban cek ha bat juru yang kerbat ya ki borsnong rekmi kum di sorgasnong bagi penyor ya kum ini di cairil di bawan bandrung terkait saka cairil saka isnong tham jengi bat juru ya ki isnong bagi semua ban penyor nang ba kanum cia kanu ka jisufi dan kanum don kanu ka jinguri pura apa yang ka cairil jengi lambat tu. Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei
Rainbow of Sound Music Academy Badan Maubri Riphoi District baju pelong shisi in chiste yo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri akhot ka wes ngobhaban a admission ye pi baro ki khnaren pat ki bala rong baru ki bakwa bunyo ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pinsa yo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin simpan ta kiran san ban peni ki sap ki phong di pagidon ipriang sombai pi baro ki bakloi ban pulie kani music school ban tep khambanya sombhaban phone hagi number publish bun